Viewers Punamapu Impact News Star Impact Talk to Manipur connect with people you serve. Program asibu yengbi ba khwai khuding makpu Ibethoi Thokchom na ikai khumnaba uchabaga loinana ikokno na khurumzari. Well, this show is a platform for pioneers, leaders, entrepreneurs, activists, professionals, and anyone in service of people to share their visions and their contributions to the society. And today in our studio, we are very happy to have musician Jharna Vyas. Iche bokhogi so impact talk to Manipur da taram nokcheri. Khuramjari. Iche khogi so je hawdok pasi iche gi self hawdok se. I Jharna Vyas hojikti Mumbai da leje. Aduga yumdi ai Nagamapal dagi aduga ai mupopi ba pabung na Menjor Singh hojikti lei kidre pabung music college ki founder member aduga imana Sumati Devi Hawam Sumati Devi imasu isai oja oina lebirami lebi aduga kano radio all India radio ki su artist oi biki. Okay, proof artist. Adu makata pasi iche gi music ki journey asi Manipur dagi karam na kanana inspire tawraga hauraki de hojikti Mumbai de lebire do ada hoji kari project sing pai biri de matang da su thambi. Music ki journey di angang oi ngai digi dum family dagi dum haujarak panina akoi pabung su ima su isai da tawbi banina makai na dum sembirak pa hai tare ko aduga tambagi oina di ai cultural training institute zalai shramme magi institute tagi ai visharat phawa tamjaki aduga pabung aiga modu ojame ma laishramme ma makoina angang oina gi makhong se moina sembirak pane aduga visarat loiraba matungda ai Mumbai da chachabane aduga luckily akoina tamako matamda ai tampasna school da tamjare class 9 10 11 12 aru matamdu da music as a subject laijaki board exam gi damakta su ai music na main subject oiga lawjaraki aduna makha sathabada aduna mateng oiba haitare. Okay. Ade hojikti Mumbai da su leire hen takpiri do hojik Mumbai da kari project sing the work to biri dugi matang da su thambi. Ahan badadi ai chumna sum as a singer laijarambani aru hojikti ai mafam aduda leiba ek institute Bharatiya Vidya Bhavans aduda ai as a external teacher dum serve tawjai aduga atopana music therapist oina su lei aduga voice culture gi teacher oina su dum yearly atoba topa mafam dai tambiba dum chachai not only in Mumbai mapanda su akai workshop kumba lecture gumba piba dum chale aduga isagi performance so dum pije. Ado iche na hojik panbi ki ba music therapy the voice culture sigi matang da su kitang samlak na tabi khoi na su yan thoina ta da ba ma su hoje. Music therapy have hojik di classical music or so non classical music or so all over the world hojik music therapy se yam kanna chatna khalaiba thauram amane haiba akoige ana yekpa digi nungai taba leiba sing sisu hojikti yoga therapy kaiginoida music therapy gum se hidak chaba natte haiba aduna isada side effect laite aduna psychosomatic diseases haibidi koigi hypertension diabetes insomnia there are so many common diseases which are actually more dangerous than cancer. Okay. To sigumba anaba sing sida pain management samna ICU gumba da su koi music therapy sina piba matamda anaba sing sida healing da yam help tawe anuna depending on the problems ke mi duna nari se kayamna karamba stage da nari no natraga kari leina no adugi matunina koina type of music se selection tawraga moida tahanjaba aduga tahanbagi mawong matau matam haiba laiko adumain tawraga treatment sida koina enhancement pi ba haitara sina da hidak amoina season raga ekta naba phai haibadi nattaba aduga koigi leina se narakra haina tamna hairabada koigi hypertension gumba se stress bound oidana ko diabetes gumba se aduna stress reduce to halagadi ngasai gi anaba sing sing athopung ngamjai ko adumaina nadaba mi da sudum treatment se pi bayai aduna koina yoga gumba to ba natraga exercise to ba sida su mangonda
relaxation gi se with music incorporate tawraga piba adugumsina akoi research ta dum phangjaba se results yamna phajana phange aduga high bp leiba sing si su moigi hidak kar dum reduce tawreba mana regular oina sum season na rakpa matamna okay mai tawje adugi angang sing school gi yamna stress labor moigi standard 9 10 11 top board exam ga board clear exam kase adum ganda so koi dum music sina school da dum marak ta therapy oina dum season na ba aduna moi lyric pa ba khot pada yang masada yang rejuvenate to ba hai tare ko mentally stress am andharan ba aduna lyric pa ba khot pada no ngai ba ani gi tum ba ya da ba se adum isai duna dum soman ba hai tare ko adum ado aseng ma ki de koi nausum isai sakpagi type to odorai che na habi je nausum isai di natte aseng ki de akoi gi nerve sing se sai gi sound frequency sina magi certain frequency im de sum exposed to hola kanda koi tranquil stage kum se la hai ba mentally aduna brain da directly mana impact to bane aduna tumba ya da ko to se koi nerve sing se roi relax to radi mathang na sum roi na koi gi tum halak pa hai tare ko aduga 100% tum natraga su ma nga sai gi tumba da koi na energy gain to ri se adu gain to bangam bagi state to ba mentally moi se reduce to hal ba koi gi brain wave sing se aduna koi gi ana ba yeng ko pasida su adu gi stage ne am do loi ni yeng ga music ki ta ba gi duration su le ba minute asu ta ga da ni hai ba koi nek ta apam bai se mai ta tar ga ya de okay adu ma gi ana ba gi matung na sigi prescription pibadi kanana pibidoino doctor ga akoi tane collaborator collaborator hai bi doctor sina ana ba si problem ni aduna si gi stage se ni adu haira kana mana chari ba hida ki doses kaino adu mo do akoi da music therapy si pira kana no mo da amu pi ba ani pi ba le ko adu gi matunina magi tha amani sum season ara kana potugi kana bu do khangzara pa aduga hojiki music therapy ai je iche da hangjaning ba mana koi gi voice haidi isai oina saaga pibi dori bra natragana music kano instruments instruments na oina to vidura kamai to bodom sigi kwaidagi phabadi recorded instrumental taba adusu kanai haibadi magi frequency fluctuate to de ko sur se yam perfect oiba dakar oiba aduna isai se salakpa matamda manually akoina sakpa sidi nung magi khena rakpa yawi da nasu khena rakpa yawi chingmagi matam khena rakpa yawi aruna ayam banini koi instrumental select raga ko raga gum se sum select raga recorded oina piraga di mai duration do su maintain to bangame adegi akoina hidak to maina matam do magi convenient matam da dum patient chena season najaba ya ba adu mi amana sakpa live sakpa ibcd every time you cannot be present at the place, right? Yeah. So that's the thing. Aduga matang sa sida ina khangjaning ba mana akoi gi hujiki matam da yamna toina line da nanari ba leina ni chena pan bi ba diabetes hypertension adu tanja silauraga khoi khangja hobaga di yagra sigi da di normally si oina di sigi music so ina prescribe to we kaina ga haiba sa prescription se yamana di classical music ngaktane ko aduga magi hypertension to gomi da di yamna slow oiba adu sustain to notes haibidi isai se music se amna fast oi da rhythmic oi de ko adugi akoi classical music ta su flat notes sharp note adu maina leiri ba frequency high and low aduna classical oina torokpa kanda di raga mada kari isai gi combination haibidi magi sur si gi combination si kari le aduna karamaina impact away haibida adudi isai bumun khangba mina selection di tawe ko aduga as a general slow music and more of the sustained sound aduna hena helpful oi adu kind of calming oi budo calming oi ba music to koi select tauba hypertension gumana aduga depression gumba tauba koina kitang boost up tauba elevate tauba da ka leba singsina kitang rhythmic oiba music season e ko aduga music se yamna change to roi da bane habi magi frequency do amada dum sana do ine haba sai gi my frequency low frequency oina rai gi brain se we want to elevate so you will try to go to the higher frequency adu maina koina magi problem du gi matungina select
adu akoina sigi music therapy se tawba matamda online da gadi phangdabra sigi online da su phangi okay phangi adu su akoina khangdaba mana hekta season na bududi mangonda kanaba phangbe ai phangdaba ai ko adu ga yaragadi adu mangonda mi akhangba mada haipet tanaraga ko magi kana du loguna phayaba suggestions kitang follow to buduna di hena kanaba hele doisu music therapy se di side effect leite okay side effect leite banina any music can be helpful to anyone but it depends on how you are listening mindset su ko da kale aduna ayamana apai hypertension gumba tauba diabetic gumba oiba mi sing sidi incorporate with little bit of exercise okay and then in the end of the exercise we give the music for about 20 minutes minimum 15 to 20 minutes okay yam nungai je yam khangda ma yam su khangja hore duga makha tarak pasi da khangjaningina voice culture voice culture sigi matang dai china su kitang samlakna thambi voice culture asing kidi voice culture akoi magi word ki meaning oina yengasu this is to cultivate your voice how to use your voice understanding about your own voice aduna mi tongan tongan ba khudingi khonjen gi quality masagi leko depending on your vocal cord and also the way you speak from your childhood aduna adigi lam lam gi matung ina tonal quality khene aduna isai salakpa matam dadi when you want to be a versatile singer tongan tongan ba tonal quality me am se khangba and how to create from your own self aduna akoi vocal cord se kamaina season ani ka hai bagi adugi maramda yamana naina ba adigi akoi gi lon seng ba hai tare ko diction se am clear oi ba da kar ai kena hujikti isai su akoi lam ama kaktang the hai the world is becoming very small you are connected to everywhere right so you need to have a good communication system so language is the first thing to communicate with aduna another language sing se koina hairakpa matamda leiton sengna hairakpa adigi mi gi tonal quality accent se isa sina hana develop ta horagadi mi manangang pada so koina tak tak phaba ngamba haitare ko aduga another language sing su sakpa adum ngamakpa tambada lairakpa do ana kai gino da akoina just akoi gi language to dadang keno to limitize toraga letters me am se tamakpa matamda every language has some limitation aduna akoi da leidaba letter se mi atopa da leirakpa yawi mi da leitaba letter akoi da samna haibda akoi maite ronda nga se season e ko mapanda nga haiba se kya season adeva aduna moina nga haiba ngamde adu voice culture fajana practice to what vocal techniques ko practice to me di any word any letter they can try and get it so that's the basic importance of and plus hojikan di isai chakpa bo oirasu lecturer oirasu ko andigi wangang bada khonjen ga mari leina ba haitare any subject which is related to your voice agi akai artist dubbing artist leiri radio gi andigi announcer leiri ba myam sisu sigi course se adudi compulsory oina dum tawe aduna akoi gi dubbing tawrakpa matam andigi hojikan di serial khangde ma khangde am tawre dana aduda voice manipulate tawusi haibidi aina ithandana character ani hum season narakta how you are going to turn the voice so aduna sigum basi tamakanda technique se yamna la aduna artist ama kaktangna mi atopa tongan bagi dubbing ga tawrai se voice culture sina yam thina help to bi ko aduga angang sing koi therapy voice therapy leidana adu bagi su part majera madum yawe haiba koi angang leiton seng da base kari exercise to holaga leiton seng ani ka haibagi leidana adu gumbazu leije aduga loina na wase yam kuina nga kanda khana warakpa adu kamaina maintain tawni adu voice rest pi basi kamaina pi ni anigi akoina wara e thabak sidi program leiren khalone adu itadi you have to be ready for the next program adu kamaina precaution loba ani warm up kamain tawba warming up se taw tadi sai sakpadura su laina help to wake up. So basically it is how to care your voice and how to handle your vocal muscles. Okay.
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯏꯆꯦꯗꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯏꯁ ꯀꯜꯆꯔ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯪ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯄꯨ ꯑꯦꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯨꯊ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟ तसेंगना ममुताना मखादाना चथगे हायरबदी को अखोई एनी अदर सब्जेक्ट तसु माई बेसिक certain certified courses are required, right? So adumaina अखोई सु at least विशारद तौबा अदु that is for specially certified course तौबगी दमक्तदि अदु यामना important ओय अदुगा अदुगी मखादसु there are different scope like MA तो बयारे हुजिक MA की मखादसु research तो बयारे research तो पमातमदा अखोइना आंगांग वेंगाइदा सिदा थेगनरक्तबको subject में हमसे यामना include तो है बिदि sociology of music so how music can impact to society it's one of this is like music therapy and you're getting treated to people and cultural music like folk music so that is how you can explore different part of the world and sociology everything is connected plus music therapy is one and you can be a director background scorer you can become a singer that is the first thing everyone thinks like I am learning music so I should be a singer so singer oidragasu theoretical knowledge sine yamna high oiragadi theory hairi se practical to the apply tawna baneba aduna theory sina clear tawrakta adi yamna tongan ba lambi yamna lay aibidi acoustic music the acoustic ki importance karino adugumba sisu asengmakidi isai sakpa mi amana sigi miyam se loina mak khangadabane how to use mic so sound engineering so if you know music you can be a good engineer too right so adumaina lambi di yamna lay music critic oibe hai haibidi critic afaba oiragadi afaba artist tholakadoine ko adumaina yamna lambi di lay akoina just limitize to one becoming a singer is not the only way okay ichega wari se am nungari matang sai sida break am tang lawjage Impact News ta Impact Talk to Manipur yengbi ba khwai khudimak pu break mata am tang lawjage break tagi am thuna hanjarake Impact News bideng ta duna laibiu Mayambu Ibethoi Thokchom na amuka hanna tarawna okcheri break ki matung tarak pasi chi da koina makhata na hangjaning li pasi chi si huji Mumbai de lai hena su takpiri ko ado ada Mumbai de kari performance kadi pb adu gi matang da su kitang thambiu chena performance thi Hindi Gujarati Marathi language ahum ai dum isai sakje aduga tongan ba program habdi ghazal light music bhajan semi classical si yam se dum program daka laiba kuding taujai dum adu sai sida khangjaning ba mana ichi se huji language ahum pan bi ko adu si mayam se tamba horak pada any struggles kai thina bi adudi yamna lai kaino da khoi Manipur da lai rakwa matamdri language mapan gi language se am ta khangakte haiba adubu khoina classical music tamak pagi maramna classical music to matamdradi theory tamai ba digi sei gi composition tamba me am se Hindi ngakta oi ko Hindi Urdu natraga Farsi language haiba ko adu myam sina khoi composition sida yaubagi kitang khangjarak pa haitare ko adigi theory lei myam se khoina Hindi da tamaga Hindi da dum ijarak panina aru yamna mamut taru banatra su aina tamakpa basic khara dudi dum khangba aduga atei language ki oinadi even Hindi da su khara dum wai mapan tholok pa kandadi yamna wai aduna angang jing se language se khoi gi
ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯂꯨꯋꯦꯟꯠꯂꯤ ꯉꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯁꯤꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯦꯡꯗꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯁꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯛꯏꯕ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯣ ꯁꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ MTI ꯃꯗꯔ ꯇꯪ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯋꯦꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ Okay, and makha tarakpasida ichedi performance mayam amadi pibire do ngasigi interview sida tanja si lawjaraga ichena su manipuri same tang khudol tambiramo ara ai manipuri gi sei oinadi sakpa natabnina isagi oibadi sei lejadeba ko ado imana sakhiba akhoi mana sum radio daga sakhiba ko machi am khatang sakjage hairasu haitrasu स्केल से चेंज तो कर रहे हैं यार बा Matien khaktan ko sakto ise line naman nila. Ayo. Oh yeah. Say koi mana radio daga sung sakpi kiba angang wengai da koi na khara taja ho balai dana adune. Khurum jari nang bu he tai bang mapu tol bina nai hai na hanna hanna Khurum jari nang bu he tai bang mapu tol bina nai hai na hanna hanna lai jakang la pukri nung da lem dai ngana lai ngam da gum nangi thau jal natana lai bangam de Khurum jari nang bu he tai bang mapu tol bina nai hai na hanna hanna Ichi ki khonjel se adu ki matik phaje do ichi se ichi na hujik takpi bada kaino so haibire ko voice culture gi mayamam so haibire do ichi masada so apply to jaram gini budi thaje do ichi ki khonjel se adu ki matik adum phajana thamna ba kari kari daily exercise kai kai gadi to bi daily exercise is basic nungtigi practice tawse yam dakar oy habdi akoina practice tawba hairaga angang oi ngai da sum khalak pase isai du phara loire nongmagi isai thaga loire haidan khalle ko adu nate asimaki akoina season is vocal cords se muscles yamna delicate oiba muscle ne ba ko aduna every day mangonda exercise tawbase darkar ne habdi akoina isai se saklak yamna wangna salai se muscle se maximum the pull tawre ne ba adigi makha salai sina maximum relax tawba aduna akoina sargam ga saiba se sargam sida pire se pitch se high and low pire se mai tamna sing sar akoigi muscle se chinga ka ba adigi thada ba adigi khangching ba khangta haibadi sur se
wangna sakhiba haina che jump ka torei myam se aduna basic angang sing na tamakwa matamda koigi basic alankar haiba ko duga western dadi si vocal exercise haire vocal workout kaina haiba aduna hojiki alankar myam se nungti gi sum saaga haibidi magi maximum and minimum animaki exercise edum tawda haibidi flexibility su thamda ba yade aduga magi strength su aduna piba just like koi physical exercise to gym daga chali se muscles myam se toning tawna na ba strengthening tawna bani dena ko aduna isei gina sa kanda magi sur je mapung phana sumna cha kanda phajana khanau se su maintain tawe aruna khanau sina strength se le rakta di kai body dang sai immune system wangai se sumaina koi infection toba ani gi allergy toba vocal gi myam se mathanda ngak thok se hai ba okay adu ichi se diet kadi kai kai chinja khai dok pa khoto pa du gi matang da gadi chinjak se aseng makidi mayam na isai sak pamidi adu chabe ade da chabe ade hai ko aduga local food ki oina di khangra du generally ko mi amana asin bata ganu ayeng bata ganu hai ko ado seng makidi isai sak pami sina masagi khangjagadabane mangonda kari haibidi food allergy su mi khuding ki tungale aina chaba yaba mi do amana chaba yada adun common apply to de haiba aduga isa se healthy oibadi am darkar le aduna obese oidaba digi and ate leina gel handana ba ngak thok jaba sina tungale ko aduga khanau gi oina di aingonda suit toba poto ai isana khangjagadamne haibidi ai se ai gi body heat yamna wangta di ai lok thungande suppose ko adu ta di ai aing bo pot sabda aingonda yam kan effect oi roi haiba aduga ai se lok yam thungan ba mi oi haibidi akoina composite body composition se medically yengang ko matam da lok na henba kangbu lei masagi hit yam na leiba kangbu lei adu ani du gi mix to bo kangbu lei ko ayurvedic tadi du maina haiba ko aduna yamne acidity to gan ma mi du di morok jar kanda acid tuna reflux to kanda khanau da su sole haiba aduna food control is all depends aduga ichi se hoji Manipur da gadi kari project ko matang su share to biram ai Manipur da yam toina di lakpang am jada banina aina regular oina di ke somta thabak to pangthok pangam jate adu orga su koi gi sida leiriba ichelenau sing andegi oja sing hanagi khangna ki ba isai gi contact legi ba sing sina aina tholopa matam da dum workshop kumba macham cha to e ko school da andegi hospitals kumba da ani music college ka mari leina ba music college da su aigi workshop kumba tauki adu maina dum thoropa kuding gi thabak macham cha tause kaino da aisu angang sing je horai ba myam se aina khangba khara dum share tawning ba hai tare ko tause dum adu ichi khoi gi interview sigi lotion bagi pungja su yok sale do iroi loi boy nai ne ichi da hangjaningi basi akhoi gi budding artist musicians myam sida ichi ne kari advice bi ning have da tang thambiram first thing education yam important oi kaino da isei aga su any koina artist ama oiba matamda lyric yauragadi yamna complementary hai tare ka advantage jam le mi thengnarakpa matamda yamna miki daba ko adu subject se isei sina isei sakpa sida nate isei sida akoina sum yamna munna kana to kanadi life ki every subject connect to music aduna mathematics yawi koi rhythm season nei se mathematics ni adu calculative yamna oi deba yade anigi isagi emotional connection yamna important oi aduna isei sinungti gi practice tawrokta adi isaga connect to base every self connection adu introvert oi base ngamme ba ko adu gumba khangta adi isagi plus minus point me am se isana dum realize tawjare aduna practice to ba matamda ano ba wakhan creativity explore to base adune hele and regular practice yam dakar oi onduga oja guru naina tamakpa ko adu yamna maru oi aduga first thing education atopa subject me am chisu purana loishalaga lyrical yauna isai si sakpa se yamna adu yamna darkar ne ichi na hodik thambiri basi education sima compulsory ni oja guru naina tawbasima adu thambire adu yam nungai jai ichi ga ngasi unaduna wari sabi ba ichi gi chillaba matam kaya dagi khogi studio da lengpiraktuna wari sabagi matam ama pibi bagi da makta ichi bu amuka hana thagat cheri nungai jare khurum jare
Ngasigi oinadi Impact News na sandokchariba Impact Talk to Manipur Connect with People You Serve program asibu yengbiriba khwai khudingmakpu Ibethoi Thokchom na amuka hana khurumjari mathangi episode ta personality anoba maga loinana lakchage ngasigi oinadi matang sai sida losinjari